Kajaintia National Council JNC Batkasi Students Union KSU kilapan pau ka jinglingo halor ka jingbom 1.4 kibor penyany ya ka public hearing sya ka jaka pendong jing pensengopat ba halum serman. Ha ka jing shisha kibor penyany district Bat Meghalaya State Pollution Control Board kila day bandan ha ka jaka Henry Menta kapor keladap kendai steng Henry ladan tang kishuki laong upresiden ke KSU Narpu Twilnas Suchang. Ni subas nio badan ke Shalandan namar ngila dap mat ya bon teligi public hearing ki bakum kini da ka bapenkin mau ya ka bajia habri shernat ba ka pandal ka day tang kadur ni frame ulaong. Te ngini tu ipi kajinga lenti dungi mentakasi artrik mentau benai me arko arpendru te kumbang itip ba mentakasi artrik kadun ka public hearing ka cingkesnya pai bang ni apa hanya hulum serman mah keberi ka kejaka kemudian motion jongki trasnong rem te kajinga lenti dungi mena kawan ka berjuat sesana kajingai te hachwa pengin poy hang te ha untuk kejaka tu ha penyeng da ketuka ka kalimo ka hamajan senotong sen penyeng da punya da punya mah de ni nastat ni manang tu habang yu te ni phai mon man ta sekali te ni ong ni tu bang pek beron bu kali kumta ti phai no kem ta te hadeng ta na kalian kum ga kisu ka ki perok sembalang bat ki no snong jong ka sutengah te habang yu wan ta dia berkata kali ladap thang kading kala peluk mah te kamdi mengi bale nak lepo yang te kalau lingla berkata kali kala te kumnu ngila ni kerja ada ke pon ni kerja kata kali tentang kata ke jika ka beri dak bakim nyai sama kali no haman lagi nanti mau kan kena bahak nang taki pengkelon kalem ya udeng nanti ni pengkarya mengi kata kajing nanti jangi te anu ipoy pada hang ha madang kipul kila sartap tingong beli bisa tapungnya kayak kecimut ni wanti bani si mentah ke pengaring ka ta beli bisa tapungnya yang si piwan ra pidai ki ban pe ya kalau ana da ki pe saya ke sung sai ladang ni penhuri ura ladang ni thau khaja temen pensomi ke ni ko ta beli pi yang ne ha temen neru suam kuang tu kulit kila ati menobati oh ala ka bahak te ti hang tu ni pendak pendo wan yang la kali dan kebiak dak kejap ban keluar dak kali te mungkin ke naklang jungi ku ke isu ni peran juri kali sila te kena kelong ke babi anjir kata-kata namar ngimun ang ne banwan ngin keren sepang kamar yang ngin keren sepang kajing la jubor jong kene company ya kene kita try kan do torim bukan cikah ne tama maki kimpat di betul kimpat ai kene cikah sa kene company dihadu kata kiwan ban pembor ya kendo keciap kejong kita try kan toh kumnu kan jihala sai silangi alat benong kumne te kumba kila be an mentah kasi ngin simru kejing la ban ni nginong kumta beli pilih ban wat ilam bangin la ban lapi persang beli ban nyur ngin la ban mentah ngila awan la mentah hai tamangin apa ya karai ba ta kedon ru kejing subas ni jingi kedon mentah 4 ton pe tentang 4 don yang ne te kadon ke nama ngila experience te kan nu telik beli ngila opos na protes ngila experience ke gejing le jong kene Meghalaya Pollution Board bat ka district administration mitip tabang minggu abani sok mentah kadon ke sing hadu mentah 4 don ini habangi wanang ne pe mentah nda ka por long khandai step boy ka por ban nulong ka palong tambah king sa kita kinong pengat ya kene ka hearing nadu ka district administration UDC bat ka Meghalaya State Pollution Control Board kide bantuan mentah te ngathara pe kidon tang siki pe kisuki pe indan pe sa te kalong kumne se kata hearing pe kalong kumne kata hearing ha ni sebas ni barang kae kejingjas ni man ngladap mat te ngladap experience kan untuk di public hearing kae kebajian suah te buat brisnot ka kana ka pandal ka tangga frame te ki cina mati kumne tangga ngitip ka bupok jeng ki tahun kemerlong ya kan ngila tharas ni kata memang ngila mat ngila semdale pi hello kene ke public hearing gidap da kejing skusi ke bakrau ban lap batum kejing lenti kejangil kala dan subon kejing tumu ban khanglat dingi ban poy sekene ke jaka kila pendon kam da ki kali as per will mang ikot singi sene ki thange ke kali ban blok yangi ki syak da ki mau Andre ta da kejing ilam nanti ke jong bleng ila la ban ya poy sup poy san sekene ke jaka Andre ke lenti ke long ke bajenjar lemar ngila amat kejing syak kawang mau hashtag lenti kadang kejing seiring mah Andre naga benta ke hok jong kini kinong rep naga benta ke hok jong kini ki try jaka kiba kene ke shiri simen ke tumu ban kulun jubor ke jaka ke jong ki ngingi hab ban wan hang ne ban yadai ki
ban pensengau ila ka jong kesur ban ngi ajing tibro kedan kejing blok jong kejing temu ban blok yang kita rasional hendring ila pensengau syaki magistrat dia la seleng ba kejing tukular ke jong ki kila la ban wan syakene ka public hearing tengi ngi skem ba ka sarkar kan sengap ya kesur ke jongi kumba o home minister ula ong la dapi persyan na pikersan wan syaka public hearing hambe sakawe ka message ngi kwa ban pha sya o home minister balik pi sengap japat halor kejing syak kulun kejing syak kini jubor jong ki jaka jong kini kin nong rep jong kini kin nong song snong hala pangap ngi syak kini ke jaka haka asam hang ning syak kini hau tau shri simen ta syai kala we jong ka peteng jong ka jak bendri jong gila da kejing thombor haka ni ka peteng menta ka bala kala sedang henrengi ngi sngelunga banyo i bagan ni ka sarkar haka jaka ban shim action yakini ki briu ki basmu ban thom da ka bon henreka protection pemban niki kejing sngelunga haka jing sisang ya jing tip audisi ne do menin memiet ula poison ne kala don kejing ya apthap mah hakeleng ke surok nakeleng jongiru ban pensenge yaki district administration hendrek kilayat nak wepat kalenti hendreng isngo phla pat bele kim pat don apok kene ke jeka kejing sana duk menin memit kila don sikene telada kene hi kene ka buj jong ka sarkar ban divert yaki pai ba ki batfu ban persya kene ka public hearing ta kene hi kala pensyai ba kene ka public hearing kalong ka balek da ka bor ba kalong illegal nama haka jaka bakila pembenah apok ka notification ka ba ka pollution board kala announce ya ka date and place kimla ban keliang ka jaka kat bakimon namar ki hab yat kum ka prosedur